Twongeye kubasuhuza inshuti za Hinduka TV, dushimye Imana kuri uyu munsi wa none. Ku mihanda ni ibintu bikomeye, bantu b'Imana mutabare, birakomeye. Ntabwo twari tuzi neza ko ubuhanuzi bushobora gusohora. Ese koko burasohoye? Ibyo Theogene yavuze birabaye? Theogene aragira uti umuntu bita Pastor Justin arapfuye. Ese koko accident Justin no kuba Justin ari mu bitaro ni impamvu igaragaza ubuhanuzi bwa Theogene ko busohoye? Ku mihanda hari ibintu bikomeye, bantu b'Imana, abantu mwese mukunda Justin, abantu mwese mumuzi, ni umupasiteri twubaha, ni umupasiteri ufite amavuta, ni umupasiteri uzi kuvuga neza, ufite indangagaciro. Abantu benshi bamukundira ko azi kuvuga, akanavuga hahandi hatoneka. Ubundi akenshi umuntu uvuga ahantu hatoneka abantu baramukunda, ariko buriya igihe kirageze ngo abantu bose bamenye neza ko Imana itandukanye n'abantu. Kuba Theogene yaravuze ko Justin azapfa muri uyu mwaka akaba atarapfuye, kuba ari mu bitaro, ese bitubera irihe somo ryo kwemera ubuhanuzi? Nicyo kibazo gihari. Twemere ko ubuhanuzi bwa Justin ari bwo koko? Se yaba impamvu yagiye nuko yatunze abahanuza agatoki? Ntabwo ari byo. Ahubwo igihari, birashoboka neza ko Imana iba ifite umugambi wayo ku muntu. Birashoboka ko wenda ko hari ibyo ataba yarakoze, ari wo mwanya abonye wo kugira yitekerezaho mu burwayi bwe, aho aryamye. Ariko tunamusengera, nshuti yanjye, ibuka gusengera Justin, ibuka kumubwira pole, ibuka kumusura, kuko Bibiliya bivuga neza ngo nari nshonje ntimwangaburira, nari ndwaye ntimwansura. Bantu b'Imana, iki ni igihe cyo kwereka Justin ko muri kumwe. Ikindi cya kabiri kiri ku mihanda, umuhanuzi Noheli noneho yageze aho kojeje agati mu ntozi. Buriya kuvuga ngo njyewe ngo ntago nzagaruka ku mihanda, nongere kuvuga ku macano, ariko aka kanya akasutiza katayiriho aracyavuga. Erega nimba koko yaratumwe n'Imana, turabibona twese mu minsi bike, turabona ibimenyetso. Umuntu bita Theogene yarabivuze neza, aravuga ngo hari abantu b'abahanuzi bamwe bagiye gupfa, sibyo? Hari amacano amwe namwe agiye gufungwa. Ibyo twarabitegereje, twarabibuze. Aka kanya kuba Justin ari mu bitaro, ntabwo ngiye mpamya ko buri ari ubuhanuzi. Erega nimba Imana ikubwiye ngo umuntu azapfa, ahubwo kuki utamusengera ngo ukuzeho urupfu? Nimba Imana koko ivuga, nshuti yanjye, Imana turabizi ko ikora. Imana turabizi ko ijya ivuga ibintu bikomeye. Turabizi neza ko Imana ihindura amateka y'umuntu. Twabonye ihindura amateka y'umuntu umwe, tubona ihindura babiri, tubona ihindura batatu, duhora ihindura bane, batanu, batandatu, barindwi, amateka arahinduka. Ariko amateka ahinduka, ahindurwa n'iki? Nicyo twita ubuhanuzi, ariko avec constriction. Nimba Imana yaravuganye nawe ikagira ibyo igusaba kubaha no kubahiriza, nshuti yanjye, byubahe. Reke abantu bubaha amavuta y'abahanuzi. Twongere Imana igaragaze ko ari Imana iri mu murimo wayo, yongere igaragaze ko nyirizina ko idushyigikiye. Bantu b'Imana, Imana ijya kukurema yasetinze ibintu bitatu mu buzima bwawe. Yasetinze umugambi, isetinga isezerano, isetinga n'igihe. Ubundi iyo uri mu gihe cyawe ukora ibijyanye n'igihe cyawe. Iyo uri mu isezerano Imana yamaze kuvuga ngo risohore, ugendana n'igihe cy'iryo sezerano. Kandi umuntu wese wa mu mugambi w'Imana, reka nkubwize ukuri, ibyo ukora byose, ibyo uvuga byose, uko ubikora n'uko ubitanga, ndashaka kukubwiza ukuri ngo umenye neza ko ejo cyangwa ejo bundi bizaba birimo birazana ingaruka zabyo. Ariko se ibyo uri gukora kubikora gute? Reka tuve ku bibazo bya Justin, kandi tuguma no kumwihanganisha, tuvuga ngo pole, uri umuntu wacu, turagukunda. Kandi rwose dusaba abantu bose muri rusange, inshuti za Justin, abamukunda, tumusure. Ndasaba abakunzi ba Hinduka TV, abantu mwese munkurikiye kuri Hinduka TV, abantu bose bitwa abakunzi n'inshuti zanjye, neza Justin ari inshuti yanjye. Kuba ari inshuti yanjye rero, nyabuneka ndasabye kugira ngo mudukurikirane. Abantu bajye kukuri nyako, bavuge, bandikeho, dutere inkunga Justin uri mu bitaro. Aka kanya nta kintu ashoboye gukora, araho yakomeretse ku rwego rukomeye.
yababaye, yakomeretse mu ishusho nk'uko muri buze kubona muri iyi video, yakomeretse akaboko ndetse urutugu rwavuyemo, urutugu rw'akaboko byavuyemo. Ibyo byose ni ibintu bisaba kuba akeneye kwitabwaho ahari mu bitaro. Nshuti yanjye rero, wowe dukurikiye ugumye kutwumva, ntago turacyari ku bahanuzi. Hari amashusho yagaragaye kuri social media y'umupasiteri umwe, mana y'isi n'ijuru. Abapasiteri muri iyi minsi namwe rwose musubire ku isoko. Ndimo ndavuga ngo yankunda kubabwira ngo mujye kwiga igice. Ibintu biri ku muhanda ntago byoroshye. Naravugiye ngo mujye kwiga igice, muraseka. Ati ni Prophète Jean Pierre. Reka mbabwize ukuri, pasiteri ushobora gutinyuka agafata akaboko akagashora mu gitsina cya mugenzi we kari kumusengera. Sibyo ni ibitangaza? Uzi ko byamaje gufata indi ntera. RGB urwego ruhagarariye amadini n'amatorero, ibi bintu babikurikirana mu buryo bw'intangarugero, ndetse ntago twabura kubusaba na RIB ko ibyo ntabikurikirana, basanga hari ikintu kigize icyaha. Aba basikama mu matorero, abantu bigize abapasiteri ku ngufu, abantu bari gukoresha ibyangombwa by'abandi. Uyu munsi wa none twasaba RGB ko yadufasha ikadusohorera agapapuro kamwe, ikaduha content nyayo. Kandi turabizi neza ko Esther Kayitesi, turabizi neza kuri muratwumva, urankurikira kuri Hinduka TV, ndabizi neza. Ahubwo murasaba iki? Aba bapasiteri bamaje gufata umurimo w'Imana wakawugira akajagari. Ntago ari byo. Turabatungira urutoki. Si urusengero rumwe Nyamirambo hari abarimo barafata abantu bakababwira ngo wowe urazi uyu munsi wa none uje mu kagare kandi ni muzima. Ibintu byamaje kugera ku rwego rukomeye. Abantu leta nibihagurukire. RGB tureberera nihaguruke yongere irebe. Turatunga urutoki abapasiteri bamwe na bamwe, turabazi, insengero turazizi, ariko aka kanya RGB nidufasha. Turasabye RGB ihagurukira ibi bintu rwose, nishinzwe ibintu by'imiyoborere, nihagurukire yongere ibirebemo, irebe abantu bari gukoresha ibyangombwa bitari ibyabo, irebe abantu bakoresha n'ibyangombwa, bafite ibyangombwa byabo bakabihereza abandi bantu mu izina ryabo kugira gusa ngo babone uburyo bwo gusikaminga abakristo mu matorero. Ibintu birakomeye. Nge ndabivuga mbabaye, ntago ari ibintu byoroshye. Nshuti yanjye wo ukurikiye Hinduka TV, inshuti abanyarwanda muri rusange, intara ya gatandatu y'u Rwanda y'abadiaspora, ibi bintu ndabasabye mu byiteho kandi mu bimenye, kuko ubuhanuzi muri minsi urimo burasohora buteye ubwoba. Abantu muri minsi babaye icyorezo mu matorero. Urirwa uvuga ngo Imana yakubwiye iki? Ese ibyo ikubwira kuki itabinyuza mu bandi? Nimba udashobora kwera imbuto, Bibiliya bivuga neza ngo muzamenyera ku mbuto zabo wera. Imyitwarire yabo n'imigendere yabo nibyo bizatuma tumenya neza ko bari abahanuzi nyakuri. Imana yo mu ijuru ibagirire neza kandi bitewe muri iyi minsi ya none. Ndashaka kubwira abantu ngo bamenye neza uburyo bakwiye kubana n'Imana. Amahoro y'Imana be namwe, kandi ndashimira wakoze sub ndetse n'ukora like na share na comment. Imana ibahereza umugisha, turabakunda cyane. Yari akazagaruka, mwari kumwe na Prophète Jean Pierre, akaba ari we CEO wa Hinduka. Imana ibagire neza. Shalom shalom, turabakunda kandi muri abantu b'agaciro, muri abantu b'ingenzi, ndabemera cyane. Ciao.